Kaya ochong la sai kuwa dine tito chalani yo je lapu phao de ye tolgan ni ga bau to yaw mai du na dai bau tapwe hamali chai kwe bau to yaw si la ne ye tu na ol to yaw na ye tu cái thai mà apu tapwe ko chono ye la lia ko di ti hamali chai kwe wi bau to yaw chi ka kla no ko ne au ko ye ma tian taw ne dai ye thi tu dai kuwa de u ayu khayo na halia dai khai dai ma sa li da ke ready li da ne ne li ochong la sai ti tu Jalan yo hamli chai kwe bau to yaw no ti ne bau tapwe adi to yaw ma bau ja bo pwa chi kla ge ma adi ja sa pa ta chi che ma lo adi chung me di ko chi che bau di ko chi che hamli chai kwe da bu ama du tim la nai adi tu da na lo sa ayo no hali atu pa ta nga lo kwai lu ko le bu ma le try yo di ji no ma sa ke le thu ma du nai no cho sa ne qua đi ô chong la sai Yua chi tôi yang yua chi cái con sai tôi yang lấy yua chi cái con bố tập quậy chi chết mà lại lần này rồi sao bao chơi gì chín gì chơi nữa bao nhiêu má đi chín nó bay vào ayu nó bao lấy chơi bố ayu nó phụ ta để phía lại đi mặc là bố đấy sao đấy nó lại cái khác si kali mala juga. Ochong la sai ayo na ye thong la to yang yua chi. Ye thong la ye thi to ge yaw ne. Chano tang ye ayo yaw bi tro pyo sia kaung le di ni tin ye. Meng la ba. Ade ma chano tang ye so ba. La na yo awe ma apu tapwe ko chono ye ga chai kwa la we ne. Ayo de ye thi to. Aso Chano ye tenge ye meng la ma tenge ye đừng la ta ba ti ni a pyo ba bai no pyo de tin de ro ti ni a to pyo de ne de hwa ma bu ne de alu shi ne ma bu no လာမယ်ညနေပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှတ်တမ်းလေးပါတယ်နည်းနည်းပြန်ရိုက်ထားရမယ်အကြောင်းမှပြန်လဲတဲ့အချိန်မှာကြတော့ဒီမှာလည်းသူတကယ်ကြီးဟောင်းနေပဲကဲရွာကြီးရဲ့အလားတရားတွေကိုနည်းနည်းလေးရှုစားရအောင်အဲ့ဒီနည်းနည်းရိုက်ရမယ်အခုကစောဘတလို့ပဲဒီကကကိုခဏနဲ့ပြန်လာမယ်ခဏနဲ့ပြန်လာရင်နောက်ဆိုရင်ကဆက်လို့ဘယ်ကစပက်ချယ်လို့အဲ့ဒီတော့တဲ့ဒီတော့အစုံအဝဲအလကခေါ်တာနေဖုန်းနေခွင့်ရောက်ချင်တဲ့ကိုနေခွင့်နဲ့လည်းအဝဲတမအဖို့တပွဲကိုကျွန်တော်ကကြက်ကိုအော်ထုစလနဲ့ကောင်းလို့တာOchong la sai đấy. Ayo, ये cái thùng mà đó. Giờ được qua cho bờ cái bữa qua tháo này nhau bộ. Mà cái cụ bộ phải sao nó chết sai này. Khâu. Lắm. Mà còn mới lên tới bên mẹ. Ama về cái là ama ta. Nhà hàng đây nào?
hobi ayo coba apa silakan agak calah lama ke niam ya cakap ayo no mau dah yo kau coba kuat tahun ni jalan ni yang membaca dan tulis ni jadi tu kau mana jadi apa cukup dia baca cakap coba coba saya dah Allah tu gua dah lewat coba saya coba ayo nak buka tahun ni utan aku apil kan silakan ayo bawa dekat pandu silakan cakap dia malu saya cakap